Sisngi hadian bagi anggota kenengalam jangka balang perhatian alam kerak kata Pastor Arjielu bad utama besar Dr. Tinong Klau kila syak pendik apa bihar. Mata kesengipat lawan sekali ke khobor kabas ngusi akabal lai teliki yang meni kila syak penjular bad ke syak penpra apa Manipur. Kinungilam balang nak katan stay lamingi barak wai hapo kalama juga United Christian Forum kina penpau ke jing sngokia halo ke kini jing ja kam tam e ke jing syak penjular jok ying mani hapo East Manipur kabala jahadin ke jing rakhi ke Easter Sunday kabala jahadin baka ying besar kala wengno ya ke interim order kabala bu akan dikisnam ke beradam kini ke jing ja kala rak ya ke jing yang beriau jong kipai Kristan hapo Manipur hakaba kibabun ki jingdan jing am joki mandi kila syak penjular rut adu ki ban berkuide ki jingdan jing am ki beradan apa gini ki yang mani ya kebaju penerkam dak ki pai Kristan apa pelang jasa mat pelang ipat ki jing mani blai hakita ki jaka hapreng jugini ki baro nakalian ki nengelam niam nakaleng-kaleng ki than stay lam ini kila kentu ya ki pai ringwai bagini petengi ki jing duai kena baka jing sok jing san kanwan hagini ke jela bakan danru kena ke jingja ke bonra ke jingja ke basngusi hadin jong ni ke jing syak penjilor jeki meni ki pai Kristan ke badang ke jika ke lepoi sekate ke jaka man pet baki meni jeki ke syak penpralut bu nak pen jeki ke bo ke sang ke